Afurika ni umugabane ufite umutungo kamere utubutse, ni nawo kandi muri iki gihe ufite ubukungu bwiyongera n'umuvuduko munini kurusha indi migabane. Uretse ibyo, Afurika ifite n'abaturage benshi barenga miliyari imwe na miliyoni 200. Abasesenguzi bemeza ko uzatsinda amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo ari we wese, yaba Biden yaba Trump, azakenera byanze bikunze kwita kuri ibi byose no gufata ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano nabyo byugarije Afurika. Gusa rero Trump na Biden ntibabona Afurika kimwe. Aba basesenguzi bibuka ukuntu mu 2018 Trump yigeze kwita Afurika na Haiti nayo ituwe n'abirabura. Yaba yarabyise ikintu kimeze nk'ibihugu by'amazirantoki. Nibyo byaramamaye ko yakoresheje bene icyo gitutsi. Nyuma agerageza gukurikiza politike yo kwita ku bibazo bikomeye byo muri Afurika nk'iby'umutekano no kubishakira umuti. Ariko mu by'ukuri ntibyari imigambi yaguye ireba kure. Ku rundi ruhande, Biden yagerageje kwita ku bufatanye na Afurika bushingiye ku ndangagaciro z'impande zombi. Ariko byatwikiriwe na politiki ya guverinoma ye kuri Isirayeli n'ingufu yashyize mu bikorwa byo gukumira Uburusiya muri Afurika n'ukuntu bugenda buyiyegereza kurushaho. Cameron Hudson ni umushakashatsi kuri Afurika. Abanyafurika babona neza ibirenze hirya politiki za Amerika muri Afurika. Urugero, intambara mu burasirazuba bwo hagati, intambara yo muri Gaza n'inkunga Amerika y'Isirayeli, cyangwa se ibyo Amerika isaba ibihugu bya Afurika byo kudacudika n'Uburusiya. Babona neza icyo kintu cy'indimi ebyiri muri politiki za guverinoma ya Biden. Ntibikurura ubucuti na Afurika. Abasesenguzi basobanura ko izi politiki za Amerika zigabanya igihagararo n'igitinyiro cyayo muri Afurika, ari byo uzatorwa yaba Biden yaba Trump agomba kuzareba. Niko Cameron Hudson abibona. Bizaba ngombwa ko perezida wa Amerika mushya arwanya ukuntu Amerika igenda itakaza akarenge ku mugabane wa Afurika, atirengagije ukuntu ibihugu bya Afurika bigenda birushaho kurengera uburenganzira bwabyo bwite no guhuza imvugo imwe mu ruhando mpuzamahanga. Biden na Trump ntibabona Afurika kimwe, ariko bafite icyo bahuriyeho. Abategarugori babo basuye Afurika mu bihugu bya Kenya, Namibia, Misiri na Malawi. Perezida Biden yohereje kandi muri Afurika Vice Perezida we Kamala Harris muri Ghana, Tanzania na Zambia. Ariko bo bombi, Biden na Trump, nta wigeze ajya muri Afurika ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.